Lishonile mbukeli angikuvusele etindzabeni telulwimi lwesiswati la ku SABC. Sititfula khoma etindlini tekusakata te SABC ya Auckland Park eJozi. Nati lethamba yembili lomuhla. They told me I should return after 10 days and find out each time if they have available spaces. The kids are losing out on work. Batali bebafunzi belibanga lekuqala nalesiphohlongo eGauteng basola litiko letemfundvo ngekweswelakala kwetikhala tebafunzi etikolweni. There is no longer anyone underground. Sabakhishwe bonke bozamazama labavaleleka emayini lengasasebenzi eStjelfontein. South Africa calls for the implementation of a just, lasting peace that ensures the human rights of both Palestinians and Israelis are protected and promoted. Hulumende wakuleli uthi uyakwamukela kubekwa phansi kwetikhali eGaza kulembi yeIsrael neHamas. Litiko letemfundvo esifundzeni iGauteng liyakuvuma ukuthi kugcwala ngalokwecile etikolweni talesifundza kubisa kabi tinhlelo talo. Letiphimiselo tita nje batali bayachubeka nekumema layinini lamadze bafunela bantwana babo tikhala tekufundza labatawucala libanga lekucala nelesiphohlongo. Lelitiko lithi njalo ngeminyaka liba nebafunzi labasha labangetulu kwetinkulungwane letingemashumi lamane kanti-ke loko kumisa kabi tinhlelo tabo njengobe batfola imali lengetulu kwa 65 billion wemarandi lehlose kubuka tidzingo tetikolwa. Tibonakala tinganeli tikolwa letingetulu kwetinkulungwane letimbili esifundzeni eGauteng. Batali batikhanza bafole mahora lamanengi emitameni yekutfolela abantwana babo tikhala. Kusenjalo labanye batali baphocekile njengoba batshelwe ukuthi tigcwele letikolwa bafise kubabhalisela khona abantwana babo. It's absolutely frustrating as a parent knowing that your kid is not placed. I've been to the schools twice, which they've sent me back to the Department of Education, and they told me I should return after 10 days. Thinking of taking them and buying the school uniform of the same school which I reside next to, and then dub those kids at the gate every day until the principal of school admit those kids. Liphendvula eludzabeni lwekhula kwetibalo tebafunzi lelitiko lingconote ukuthi lifake nemagumbi ekufundzela langibomahamba nendlwane langetulu kwemakhulu lamane netikola tesikhashane letitawusebenzisana netikola lesevele tikhona letingemashumi lamabili kule minyaka lemithatfu letako. Licembu lelicucutela kufundza ngekulingana likholelwa ukuthi akusiso sombululo kulenkinga yikwanza kwebafundzi kulesifundza. Provincial departments need to work together with the Department of Basic Education to ensure that schools are built and also they budget well for ensuring that schools are not overcrowded. Lelitiko lithi bangetulu kwetinkulungwane letingemashumi lamane bantfu lababhalisa kwekucala etikolweni talesifundza ngeminyaka kanti loku kunemthelela lomubi etinhlelweni tabo. We are highly pressured in Gauteng to an extent that some schools we're going to have to overcrowd. And we are aware that, people will be coming to us and saying, they were doing oversight, your schools are overcrowded. We just want to, lead to them now to say that it's inevitable. Njengoba batali bachubeka nekufole malayini lamadze bafuna kufolela abantwana babo tindzawo tekufundza etikolweni letifunwa ngibo. Lelitiko liyabanxusa ukuthi bacabange kubafaka etikolweni tesikhashane letitawusebenzisana naletinye tikola letikhona. Sixolise mbukeli loludzaba lolulandzelako lungahle lungahlali kahle kulabanye labavelako. Libambela la Commissioner wamaphoyisa eNorthwest Patrick Aseneng ucinisekisile ukuthi sebakhokhwe bonke bozamazama emgodzini wemayini lengasasebenzi eStjelfontein. Bantfu labatinikele kusita kukhokha labo bozamazama bakhokhela icembu lekugcina lamuhla ekuseni. Kutakulwe bozamazama labangemakhulu lamabili nemashumi lamane nesitfupha kusukela ngemsombuluko kanye-ke netidvumbu letingemashumi lasikhombisa nesiphohlongo. Mathe uthi labo labatinikele kusita labathunyelwe emathunjini emhlaba bacinisekisile ukuthi kude bozamazama labaselele emgodzini. Ganzi uthi basetawulandzelela bahlole ukuthi ngubani kahle kahle ngcondvo lothuma labantfu ukuthi bayomba umcebo waphasi ngalokungemthetho. Mathe uthi kusete emalunga emndeni alabo labashonile lavelile kutawusita ngetinhlelo teluhlolo lekufanisa buhlobo. The cage has been sent down alone
with the camera. The purpose of that is to ascertain on whether everyone that was alleged to be underground has been evacuated. Yesterday we had the 2 volunteers that went down with the cage, and according to information that they've provided to us, they inspected the whole shaft and walked up until shaft 10. They have confirmed that there is no longer anyone underground. Mzwandile Mkai lotinikele kusita kutakula tithumbu letingemashumi lasikhombisa nesiphohlongo uthi ubone bantfu badlala abanye bamfu ngenxa yendlala. Inhliziyo zethu nangoku zimnyama anikhona nokutya because ngibone nabatya abantu yabo aba bagula benikhona that's why le cage ayiqabelisa 10 iqabelisa 7 dikhona sikhona ukuthi sifake 12 13 so that isibona ukuthi ixesha labo ingathi liyachaba. Sabaxelela sathi sesikhona sizoninceda sicela nibe strong 14. Libambela la komishana wemaphoyisa kulesifunza Patrick Asaneng uthi umsebenzi wabo kuqinisekisa ukuthi kude umumfu lovaleleka kule mayini engasasetshenziswa. Lolu dzaba lolulandzelako lungahle lifukuthelise labanye labavelako. Kungene elangeni lesine kuphenywa kwetinsolo tekuhlukubeta ngekwemacansi letibukene namengameli wemajaji aseMpumalanga Kapa Selby Mbenenge. Sigungu lesibuke kutiphatsa kwemajaji silalele imilayeto lesemkhatsini kwaMbenenge na-Andiswa Mengo longummangali. Umholi wabofakazi Advocate Salome Shepherd ubute Mengo ukuthi kuya ngani atise Mbenenge ukuthi uhlala kuphi. Mengo lobeka ngumabhalane wemajaji uvete ukuthi Mbenenge bekamfuna titfombe takhe tangasese. Uhlengetele tinyembeti Mengo naketfula bufakazi lomuhla. Sigungu lesibuke kutiphatsa kwemajaji siphenyisisa kabanti ngetinsolo tekuhlubeta kwemacansi letibukene namangameli wemajaji eMpumalanga Kapa Selby Mbenenge sive ukuthi leli jaji lachubeka ngekuthumela titfombe tangasese kummangali noma nje lo mmangali bekachubeke njalo nekungafuni ukuthi atitfumele. Mengo uswale leli jaji ukuthi lamhlubena kwemacasi emkhatsini kwenyanga yenhlaba nga-2021 kuthi kube inyanga yeLweti nga-2022 lapho khona ubekathunyelwa imilayeto ngetobuchwepheshe. Njengoba kulilanga lesine selokulala lolu dzaba umholi webufakazi ungene kuWhatsApp yaMbenenge ukuthi abuke ngaletinsolo tibhekiswe kuya totfola ingcikitsi yalokhu bekukhulunywa ngako emkhatsini wakhe naMengo lapho Mengo athe khona wakuchitha cishe emahlandla lamane loku. Lesigungu siphindze seva ukuthi Mengo wasala esicelo ngekuthi athumele livesi leliBhayibheli. Mengo uchaza kabanti. Ewe ndingacacisa. Yes, I can explain. Qhubeka. Utata njengoba benditshilo ngaphambili ungumuntu ongumkhokeli enkonzweni. Uyiqonda kakuhle ke into yeBhayibheli. Le verse ke ndiyibone ifanelekile. Kwaye kula Bhayibhile yesiXhosa njengokuba la hayi ebhalwe kakhulu kukho ikhoma emveni okanye isiphumlisi emveni kwelagama libhalwe kakhulu. Ngoko ke ibiyindlela yami yokumazisa ukuba ndiqinisekile nguhayi ayizukwenzeka lento yena andibuza yona. Luhambe embili kakhulu dzaba lokusebenzisa emandla ekuphatha budlapha nakulayelwa leli cala. Did you tell him where your house was? Ewe ndichaze. Why? Ngoba kuba njengokuba benditshilo ekuqaleni lo muntu kuboss wami and ndiye ndabona uba mandimphendule kule mibuzo andibuza yona. Uyaqhubeka kulalelwa kwaletinsolo. Uthetha ukuthini? Live leNingizimu Afrika lisimukele lesivumelwano sekucedza impi emkhatsini kweIsrael neHamas. Lokhu kuta ngemva kwetinyanga letilishumi solo iIsrael ithole netulu neHamas lokundlule nemiphefumulo yebantfu labangetulu kwetinkulungwane letingemashumi lamane eGaza. Hulumende wakuleli wayisa iIsrael enkantolo yemave emhlaba isola ngekubulala bantfu labanganacala ngesihluku. Leli ke lithi lesivumelwano sekubeka phansi tikhali kufuthi sisekelwe ukuthi iPalestine ibe live lelitimele. Kube khona imbungato eGaza kulandzela sipemetelo sekubeka phansi kwetikhali. Sipemetelo siveta sigaba semaviki lesithupha sekubeka phansi kwetikhali bese kuya ngekuphuma kwemasotsha kaIsrael eGaza. Bantu labathunjiwe batokhulwa ngekuniketana ngetiboshwa tasePalestina letigcina live laka-Israel.
iningizimu Afrika isemukele lesinyathelo sakamuva. South Africa calls for the implementation of a just, lasting peace that ensures the human rights of both Palestinians and Israelis are protected and promoted. Iqembu lesekela iPalestina #Africa for Palestina ithi lokubeka phansi kwetikhali kufanele kuchazwe ngokuthi kumisa kwesikhashana lokubulawa kwabantu ngebuningi babulawa ngesihluku. With this ceasefire, we know that a genocide has been committed, war crimes have been committed, and perpetrators will not and should not be left off the hook. Kanti-ke umtimba lowengamele umphakathi wamaJuda kuleli uthi sesikhathi sekuthi kuphele kuhlukumeteka kwabantu. At long last, may the hostages, as many of them alive as possible, be brought up from the tunnels where they have been kept in inhumane conditions to be reunited with their families. Kusenjalo umkhandlu omlungelo oluntu kumhlangene uthi nanobe kuphunyelelwe ekutheni kubeka phansi itikhali ke phokothathekile ngokungajeziswa kwalabo ababhebhethekisa ludlame. Lokwendeka njengoba Israel iqiniselwa eGaza nanobe kukhishwa isimemetelo sekubeka phansi itikhali lesitawuqala ngelisonto. What appears to be an increasing disregard for international human rights law and international humanitarian law. And there is also an increasing disregard for multilateral institutions like the United Nations. Emaqembu lambalwa lavalise imivo yawo ngesimo saseMiddle East asisekele isinqumo sekubuka phansi kwetikhali acele inhlangano ezinsizekayo ukuthi iqinisekise ukuthi siba yimpumelelo. Sikhwama lesibonelela titshudeni ngemali kufute sente umsebenzi waso ngendlela lefanele lonyaka. Leti diphimiselo tasihlalo welikomiti letemfundo lephakeme teboholetsi letsi nalabanye bosihlalo bemakomiti bakhulume nebetindzaba ngetingcinamba lababukene nato. Iparlamente ithi uNSFAS makaqiniseke ukuba ufumana abafundi abanelungelo. There's been instances where NSFAS, especially last year, wrongfully funded students were not legible, leading to defunding them in the middle of the year and taking students, mid-year out of funding, causing a lot of mental health problems. Usihlalo kwavakalise ukuxhalaba linani labafundi abenza izifundo ezinqabileyo. Struggle to achieve both graduate and submission or working, submission targets in engineering, natural sciences and physical sciences, human and animal health, because basic education did not yield enough matriculants with good grades. Kusenjalo ikomiti yemfundo esiseko ithi iphendla umqulu malunga nokungenelela ekukhulelweni nasekudlwengulweni kwabo baselula. There is now a rise in what is GBV, statutory rape, because we must distinguish between the two. There is statutory rape. A 10-year-old who's pregnant, that is rape. It's not teenage pregnancy, it's rape. Kukwakho namaxhala ngokubhubha kwabakhwetha. Impuma Koloni ibhalise ukubhubha kwabakhwetha abangama-28 ngexesha lokwaluka lasehlotyeni. Ndingululama Amatya wendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Kuletinye nasibuya ititolo. Uvele kancane umsolwa wesibili enkantolo yamanji kaBhokweni ecaleni lekudubula lelishiye abantu labasiphohlongo baphangalele ePinari eMpumalanga. Asiphinze sikwemukele esigabeni sethu sesibili sitindzaba tesiswanti nawusanza kungena ukhethe kahle hlala nathi kanti-ke ungakhohlwa kusilandzela etinkundleni tekuxhumana i-X, Facebook, i-TikTok naku-YouTube kanye-ke naku-SABC Plus ngekuthi SABC Tindzaba. Uvele kancane umsolwa wesibili enkantolo yamanji kaBhokweni ecaleni lekudubula lelishiye abantu labasiphohlongo baphangalele kanti-ke lelicala libese liyahlehliswa. Mduduzi Lubisi ubukene nemacala lasiphohlongo ekudubula nalamabili ekutama kubulala. Kushone abantu labasitfupha endzaweni yesigameko kwathi-ke lababili bashonela esibhedlela. Labanye-ke lababili solo basalashwa emanceba sibhedlela kanti lo yedwa sosekhaya uyalulama. Ayimbange isachitha sikhathi imantshi ngaleli cala ivele yalihlehlisa kwentela ukuthi labasolwa lababili balungisele kufaka sicelo sebheyili kanti-ke batawuvela enkantolo futhi evikini lelitako.
Ngekusho kwemaphoyisa Lubisi utfolakale netibhamu letimbili letingekho emthethweni ekhaya lakhe ePinari. Kodwa utholakale saboshwa eNaspoti ngemva kwe-information lesibe siyilandzela ngasho ukuthi liphenye libe sililandzela bese uyatholakala bese uyalethwa ePinari. Kusenjalo imindeni yetisulu ifuna bulungiswa. Umndeni walomunye waletisulu Bonga Mthombeni lebeneminyaka le-34 ushacekile njengoba abengubabe webantfwana lababili nale kunguye labekanakekela umndeni wakhe. Ngicabanga ukuthi mhlambe bulungisa bungahle bube khona nangabe sekukhona labasebatholakele. Le mindeni yendela ubito lwekuthi kumiswe kusebenta kwalendzawo lethengisa tshwala. I-government noma ngisimthetho awudlali inzima yayo ene ngeda ngokuthi i-government mathavele siyacela ngokuthi i-government noma umuntu bamnike 24 hours abanciphise. Kanti laba labasiphohlongo labaphangalele batangcwatshwa ngemgcibelo. I-Border Management ithi kusengakacaci ukuthi litawuphindze lisebenze nini liyeke le-Grobler Bridge ngaphandle kwelephalale eLimpopo. Babese bamisa kusebenta kwaleliheke kulamalanga lamathatfu lesengcile ngenxa yelizinga lelisetulu lemandi. Emaloli alinze ngaphandle kwaleliheke lelihlanganisa leli naleBotswana. Sekuphela emalanga lamathatfu lomgwaco naleminye ledvute ihlaselwe tikhukhula. Lizinga lemandi la kulomgwaco lubange ukuthi kumiswe kusebenta kwaleliheke. Lababuke kusebenta kwaleliheke bathi kusengakacaci kahle ukuthi litawuphindze lisebente nini. The extent of the damage of the port infrastructure is too early to tell. As you are aware that the port is underwater, and we need after this have to bring in engineers to come and assess. Labanye bashayeli bemaloli bayachubeka nekulinza kanti labanye basabela ukuthi tingahle timpepha tabo tiphelelwe isikhathi solo balinzile. When we went that side to Durban, we load and after loaded, so the days I arrived here, I only remained with 2 days. So the beach challenge that I had is for the passport. Labathengisa emgwaqweni kuleliheke bathi athikametekile amabhizinisi abo. There's no movement at the border, everything is stuck. Kwendlula emaloli lacishe alinganiselwe kwemakhulu lasitfupha ngelilanga kuleliheke. Nasivakashela imakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Asesibambe i-N4 sive ukuthi Dan Dlamini usiphathele tiphi kulethamba embili kulethphuma embiteni kuligwalagwala FM. Dan lishonile mnaketfu. Lishonile dzadzewethu Rebecca ngivusele kuwe ngivusele nakuye umbukele ekhaya ngisho nje ukuthi indzaba lesitabe sitiphethe namhla ehlelweni tifaka ekhatsi kubuka ukuthi ngitiphi indlela letingasetshenziswa abafundi emanyuvesi kodwa bakhona ukuthola lusito lwetimali kanti ngetulu kwaloko batabe bakhona bahlati bethu bethe politiki njengoba sifuna kuva ukuthi ngabe lesivumelwano emkhathini kweHamas neIsrael sekubeka tikhali phasi eGaza sitawukhona yini kuchubeka sisebenze kuyaphambili ngoletina letinye umbukele lengalinzela ehlelweni letiphuma eviteni kumsakato likwala FM ngiyabuyisela tinsambo kuwe Jose Rebecca. Sibonge kakhulu ke kuDan tikucela lapho ke etalomuhla mbukeli ungalinzela telulwimi lwesiXhosa nakubombana insimbi yesikhombisa kuyo lenkundla kanti ke silithimba letindzaba tesiswati sikhona futhi kusasa enzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako ungakhohlwa sikhona simo selitulu nalubandile ngemva kwetitolo nisale kahle.
ngiphinze nginamukele kunasi isimo selitulu kule makhaya sanibonani nasibona namhla kusehla sibona ngathi ke nahlobile lapha eNtshonalanga Kapa kanti ke kubuya ngala nyokola khona enhla nelive lapha eMpumalanga kule makhaya kubonakala ngasini wathi wemvula la kubonakalako angigcina safike khona ku 60% lapha enyakatho yelive kule makhaya kanti nasibukela ngela kusasa siyasolo ubona silabele silenjelo kuyobuka khona la eMpumalanga kule makhaya umoya ugijima ufike khona ku 20 kilometers lochama khona eningizimu yelive kanti lapha eLgwini lapha enhla nelive kubonakala khona umathi wemvula angigcina safike khona ku 60% etinkungu liqanqa lona live kuyofika khona enhla nelive sicapheni lesishayiswa ngayo ukuze singadali ingoma kule makhaya singena khona isixwayiso sesibuye khona South African Weather Service bonakala ngathi ke liyathuma kakhulu lapha enhla nelive ungena khona nala eGauteng kule makhaya kuletinye indzawo kanti ke ngibhebhetha kwemlilo indzawo letiphakeme lapha esifundeni sefle sikhuluna dodonke kanti ke futhumala kwelive la eGauteng babula makhaya siyabona ukuthi la eJohannesburg litawucala khona lapha ku 16 Nyulo 24 Carltonville ihlethi lapha ku 23 kanti Vereeniging nayo ihlethi lapha ku 24 kanti ke nasibunyuka khona esifundeni lapha eLimpopo musinhlelo ku 25 Polokwane ihlethi ku 22 kanti Mokopane ihlethi lapha ku 27 sihla endansi esifundeni lapha eMpumalanga inzayo lapha esikhukuza ihlethi khona ku 25 Bobel Paulina khona ihlethi 24 Carolina uhlethi lapha ku 19 babula makhaya singena khona lapha eKwaZulu Natal abavakashile basazigcila lapha eThekwini ihlethi ku 27 kanye Richards Bay kanti iLundi ihlethi qala ku 16 Nyulo khona ku 24 singena khona lapha eMpumalanga Kapa inzayo lapha eMthatha ihlethi khona ku 27 Ngobo ihlethi ku 33 kanti kwaNtsholo ihlethi khona ku 32 emva kwaMadina singena khona lapha enzaweni lapha eNtshonalanga Kapa eCape Town ihlethi khona ku 30 Gustav ihlethi ku 36 kanti esifundeni sefle esikhulu naDodonke enzaweni lapha eUppington ihlethi khona lapha ku 36 Calvin ihlethi ku 35 kanti eDR ihlethi khona ku 33 babukela emakhaya esifundeni sefle esilandelako lapha eFree State enzaweni lapha eSasolburg ihlethi khona ku 28 Kroonstad qala ku 16 anyulo ku 30 kanti iVelcom ihlethi lapha ku 31 esifundeni sesegcina babukela emakhaya enzaweni lapha eTaung ihlethi khona ku 30 fokubuka ngathi lo wempethelo kona nisaleni kahle